Phutheo e halelang, ha re ntse re eme jwalo, ha re hlohonolofatseng tshebeletso ena ka thapelo. I lift my eyes to the mountains. Where does my help come from? My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. Amen. May God our Father and the Lord Jesus Christ give you grace and peace. Amen. Congregation of the Lord, we step away from the noise of the world to enter this holy place. This isn't just a building, it is a refuge. If it is your first time here, you are a guest of honor. If you're struggling, questioning, or simply looking for a spark of hope, you are in the right place. We serve a God who sees us, loves us, and invites us, just as we are. Let us set aside our distractions and prepare our hearts to receive what He has done for us today. Hobane lena ke letsatsi leo Jehova a le entseng, ka hona re tla thaba re nyakalle ka lona. Phutheo e halelelang, ntumelle ke le dumedise bohle ka lebitso la Ntate, le la Mora, le la Moya o halelelang. Amen. Phutheo e ratehang, ha re qale ho futhumatsa kereke ena ka Hosana 92, letsatsi la hao morena, le ntse le atamela, le leholoholo, le ya tshabeha, le ho hloka ho tla kang borena.
Congregation of the Lord, the first psalm reading is from chapter 22, verses 25 to 26, as it reads. I will praise you in great assembly. I will fulfill my vows in the presence of those who worship you. The poor will eat and be satisfied. All who seek the Lord will praise him. Their hearts will rejoice with everlasting joy. Amen. Beloveds, let us sing Hosanna 70. O mahloko a makakang, a kopanang le mahlomola, ka nnete ke lereko fela teng sefapano.
Besaleme ya bobedi ya letsatsi is from chapter 139, verses 23 to 24. E re ho rona, search me, O God, know my heart, test me and know my anxious thoughts. Point out anything in me that offends you and lead me along the path of everlasting life. Puteo e halelelang, ha re roriseng Modimo wa rona ka Hosana 4:10, ha ke le tjhe, ke le mobe, ke le ya kgesehang.
Believers of Christ, we are now going to read Psalm 51, verses 10 to 12, as it says, "Create in me a clean heart, O God. Renew a loyal spirit within me. Do not banish me from your presence, and do not take your Holy Spirit from me. Restore me the joy of your salvation, and make me willing to obey you." Amen. Let us continue to praise him. Ka Hosanna 273. Ha le lakatsa ho tseba, ka moo ke pholositsweng, ka mamela ha ke le jwetsa, ke le supisa tsela.
Besaleme e qetelang is from chapter 86, temana ya leshume le metso e mehlano, ho isa ho ya leshume le metso e tsheletseng. E baleha ka tsela ena. But you, O Lord, are a merciful and gracious God, slow to anger, abounding in steadfast love and faithfulness. Turn to me, O Lord, be gracious to me, give me strength to your servant, and save the son of your maidservant. Amen. Puteo e halelelang ha re bineng Hosanna 334, ka matla, o ntadime ka lereko, morenaka.
As we are standing, as we are standing, let us affirm our human dignity. Kahore, I stand tall and dignified in the presence. Hosanna 250, ke ngwana hao, ditemana tse pedi fela. We shall now turn to the law of God, as it will be found in the New Testament of the book of James 2, verses 8 to 13. And I ask that all children to rise and the rest of the congregation to give full attention, as these principles offer guidance to every one of us. James 2, verses 8 to 13 says, if you really keep the royal law found in Scripture, love your neighbor as yourself, you're doing right. But if you show favoritism, you sin and are convicted by the law as lawbreakers. For whoever keeps the law and yet stumbles at just one point is guilty of breaking all of it. For who said, you shall not commit adultery, and also said, you shall not murder? If you do not commit adultery, but you do commit murder, you have become a lawbreaker. Speak and act as those who are going to be judged by the law that gives us freedom, because judgment without mercy will show to anyone who has not been merciful. Mercy trumpets over judgment. Amen. Congregation of the Lord, jwale re utlwile molao wa Modimo, ha re bineng Hosanna 244, Morena Phuthego e swabile.
Puteo, ha re ntse re eme jwalo, we are now going to read the word of God from the book of Ezekiel 36, verses 25 to 27. Ha e baleha ka tsela ena. I will sprinkle clean water on you, and you will be clean. I will cleanse you from all your impurities and from all your idols. I will give you a new heart and put a new spirit in you. I will remove you from your heart of stone and give you a heart of flesh. And I will put my spirit in you and move you from my fellow disease. And be careful to keep my laws. Amen. Phutheo e halalelang, re utlwile lentswe la Modimo, jwale ka kakaretso ha re bueng boipelelo ba tumelo ya Bokreste ka hore. Hosanna 238, ke dumetse ho Morena.
Phutheo, ke a leboha. Phutheo, pele re tlo ntsha pina e nepahetseng, ke tlo rata ho le dumedisa kaofela ba keneng tempeleng ka moya o halelelang wa Jesu Kriste. Amen. Hona jwale re tlo dumedisana, ke ne kopa pina. Okay. A re tshwarane, re kopantshitswe. A re tshwarane. Ke a leboha Phutheo. Ke a leboha Phutheo. Phutheo ya Modimo e ratehang, it is now time to listen to the sermon ya letsatsi la kajeno, which will be led by Mema Mahlangu and accompanied by Elder Leo as the interpreter of the day. Ke ne kopa hore le bantshetse pina.
Phutheho e halalelang. Ntumelleng ke le dumedise mabitsong a mararo la Modimo Ntate, Modimo Mora, Modimo Moya o halalelang. Amen. Congregation of the Lord, allow us to greet you in the Trinity name, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Hallelujah. Ke rata ho leboha ho moruti wa sebaka in absentia. Mme Moruti Mahlangu would like to thank Reverend Muntla le bosiong ba hae Le lekgotla la Phutheho ya Acacia, and the Church Council of Acacia Congregation, lekgotla le kgethehileng. the Special Church Council of Ka ho Acacia, mpha monyetla wa hore ke eme pela lona tsatsing la kajeno. for giving me the opportunity to stand before you today, this morning. Jwale le ka mehla yohle ha ke tlwaetse ho bolela, Just like every day, as she usually says, it is a great honor to stand before you. o leboha monyetla o moholo ona ebile ke tlotlo haholo ho yena hore a eme ka pele ho lona. Phutheho e halalelang le lona ke a le dumedisa. Congregation of the Lord, we also greet you. Ke rata ho dumedisa le toloko ya ka e ke tsamayang I would le yena. also like to greet Mema Mahlangu, whom I will be accompanying this morning. Pele re ka kena lentsweng la rona la kajeno, Before we can get to the text of today, ke rata ha re ka ema ka maoto ra mema Jehova ka thapelo. she would like us to stand and invite God in prayer Hore a re etele pele lentsweng. so he can guide us unto the scripture. Re a rapela. Let us pray. Modimo Ntate, Modimo Mora, Modimo Moya o halalelang. Ntate ka lebaka la Jesu Kriste. Wena ya re tsusitseng hoseng ha tsatsi la kajeno. Wa re jara Ntate ya matla ohle hore re tlo utlwa lentswe la hao. Lentswe la hao leo e leng le bone ho rona. Ntate ya matla ohle ke re ntsha bonna o kenye wena Jehova. As I decrease, O Lord, may you increase. Hore lentswe le tlo a bua tsatsing la kajeno. Ebe lentswe le tswang ho wena senatla sa lehodimo. E seng lentswe le nna ke fabricatetseng lona Ntate ya matla ohle. Ke rapella le toloko eo ke tsamayang le yena Jehova. O re fe matla re le babedi Ntate ya matla ohle ho aba lentswe la hao leo o le beileng dipelong tsa rona. Ka lebitso le matla la Jesu Kriste wa Nazareta. Amen. Ke a leboha le ka dula fatshe Phutheho. Hallelujah. Phutheho e halalelang. Congregation of the Lord, Re tlo kena lentsweng. we are about to go to the text. Pele re kena lentsweng la rona. Before we can read today's Ke scripture, rata ho etsa disclaimer. Moruti would like to do a disclaimer Hore ba bang ba rona re kene ka hare ho Phutheho ena. to say some of us, we are entering this Re congregation. imetswe ke dintho tse ngata tseo re sa buing ka tsona. We are heavily burdened about a lot of things that we can't talk about. Re na le menahano ya ho lahlehelwa ke bao re ba ratang. We have some thoughts of losing our loved ones. Re na le menahano e re dubang ya addiction. We have some thoughts that we are struggling with of Re addiction. na le menahano e re dubang ya rejection. We have some thoughts that we are struggling with tsa ho hanwa. Empa Modimo o re romelletse lentsweng la hae tsatsing la kajeno. But God has sent us his word this morning Buka ke ya Exoda, from the second book of the Bible, which is Exodus, testamenteng ya kgale. from the Old Testament, Kgaolo ya 15 from chapter 15. ho tloha temaneng ya 22. We start from verses 22 Ho ya ho 27. up to verse 27. Exodus chapter 15 Exoda balshome le metso e mehlano, from verse ho 22 tloha temaneng ya mashome a mabedi a metso e mmedi, to 27. ho fihlela mashomeng a mabedi a metso e supileng. Ha ke ne ke itshela ka dikgapa ke phatloha ke letswalo Jesu ampona aba zibula ampedi sa ampa
kgotso ya Jesu e feta le kutlo ya botho. Ha re fumane ke tla kopa Ausi Mpho a re balle yona ka English. We read from the NIV version. It's Exodus chapter 15, verses 22. It reads, heading the waters of Mara and Elim. 22. Then Moses led Israel from the Red Sea, and they went into the desert of Shur. For 3 days they traveled in the desert without finding water. 23. When they came to Mara, they could not drink its water because it was bitter. That is why the place was called Mara. 24. So the people grumbled against Moses, saying, what are we to drink? 25. Then Moses cried out to the Lord, and the Lord showed him a piece of wood. He threw it into the water, and the water became fit to drink. There the Lord issued a ruling and instruction for them to put them to rest. 26. He said, if you listen carefully to the Lord your God, and you do what is right in his eyes, if you pay attention to his commands and keep all his decrees, I will not bring you any of the diseases I brought on the Egyptians, for I am the Lord who heals you. 27. Then they came to Elim, where there were 12 springs and 72 palm trees, and they camped there near the water. Amen. Ka Sesotho le baleha tjena. Sehloho se re metsi a Mara ho dumaduma ha ba Israele lefelleng la Sine. Yaba Moshe o tlosa ba Israele lewatleng le lefubedu. Ba tsamaela lefelleng la Shure. Ba tsamaya ka matsatsi a mararo felleng ba sa bone metsi. Ba fihla Mara, empa ba sitwa ho nwa metsi a Mara ka hobane a ne a baba. Ke ka baka leo e reilweng lebitso lena Mara, ho bolelang ho baba. Setjhaba sa ngangisa Moshe sa re tla nwang. Yaba o hweletsa ho Jehova, mme Jehova a mmontsha sefate, a se akgela metsing. Yaba a ba monate, a ba behela molao le taelo teng, a ba leka teng. A re, ekare ha o mamedisa lentswe la Jehova Modimo wa hao, o etsa se lokileng mahlong a hae, o sekehela taelo ya hae tsebe, o boloka melao yohle ya hae. E tlaba mafu ohle ao ke a tlisitseng hodima Egepeta ha ka tlisa hodima hao, hobane ke nna Jehova mooki wa hao. Ba fihla Elime, moo didiba di neng di le teng, tse 12 le difate tsa palema tse 70, mme ba hloma ditente teng pela metsi. Amen. Lena ke lentswe la Modimo. This is the word of God. Ho lehlohonolo ba le utlwang, Blessed are those who hear ba le it dumelle le ahe dipelong and tsa bona. allow it to build inside their hearts. Phutheho e halalelang. Congregation of the Lord, Ha ke qala ke itse hona le batho hara rona. when we started, we said there are some people amongst us Bao e reng ha o ba sheba ka ntle, that when you look at their outward, o bona ba le hantle. you see them happy, Empa ka hare ba le metse, but inside they are actually hurt. ba tswa madi a phalla. They are bleeding and the blood is flowing. O tlile o apere o le You motle. came in church
all dressed up, o le- beautiful as you o are, nkga ha monate, smelling very nicely. wa dumedisa batho ka pososelo sefahlehong sa You hao. even greeted people with your smile on your face. Empa ka hare ho wena, But deep down inside you, o ntse o jere bohloko ba letsatsi leo o neng o hlekefetswa ka you are lona. carrying a heavy burden of the day where you were abused. Lefu la ya neng a dutse pelong ya hao le ntse le iponahatsa The kelellong ya death hao. of someone who was very dear to you, it is still manifesting in your heart. Tlhalano eo o tswang ka hare ho yona e ntse e le The kelellong ya hao. divorce or the separation that you just went through, it's still E fresh in your rothisa mind. madi ka hare ho wena. It makes your heart to bleed. O ntse o swabiswa ke addiction eo o lwantshanang le You are yona. still disappointed about the addiction that you are still fighting against. You are still grieving the version of O yourself santsaneng o utlwisitswe bohloko ke bowena bo o kileng wa ba that you bona. used to be before everything fell apart. Kapa bo o bileng bona pele ho ntho e nngwe le e nngwe e Ha qhalakana. se maqeba kaofela a bonahalang. It's not all wounds that are visible, Empa leqeba le leng le le leng ke la nnete. but each and every wound is a true wound. Tsatsing la kajeno, This morning, Modimo ha o tlisa sebakeng sena hore o tlo utlwa ditaba tsa hae fela. God didn't just bring you in this place so that you can hear His word. O tlisitse hore o tlo fola. He also brought you here so that you can heal. Pele ke kena therong ya lentswe, Before we can get to the scripture, phutheho e halalelang, congregation of the Lord, dumelle ke bue le wena ka sehloho sa kajeno se reng. allow us to talk to you about this text theme. Dumella hore Modimo a thetse leqeba la hao. Allow God to touch your wound. Dumella hore Modimo a thetse leqeba la Allow the hao. Almighty to touch your wound. Ha re bontshaneng re rutaneng ka lentswe lena. Let us explain to each other and teach each other about this Ka word. buka ena ya From Exodus. this book of Exodus, Buka ena ke buka e nngwe ya dibuka tsa molao kapa Torah. this is one of the 5 books of law or the Ke Pentateuch. buka ya bobedi ya molao. It is the second book of the law. Ditsebi tsa Bibele di re buka ena e ngotswe pakeng tsa 1446 BC le 1406 The BC. Bible scholars, they say this book was authored at the time that Meh has already said. Buka ena e ngotswe ke Moshe ka sebele. This book was authored by Moses himself. A e ngola ho senola Jehova hore ke ena mopi. He was writing it to reveal that God is indeed the Ke creator. ena mofodisi wa He is batho. indeed the healer of his people. Buka ena e ne e ngolwa ba Israele nakong eo ba neng ba tswa This book Egepeta. was written for, or the audience was the Israelites when they were coming out of the bondage of The Egypt. book of Exodus is not just a story about the Israel leaving Egypt. Buka ena ya Exodus a se fela palenyana ya ba Israela ha ba tswa ka hare ho Egepeta ba tswa ba ya lefatsheng la pallo. It is the story of God bringing his people out of bondage. Ke le pale ya modimo a tlosa bana ba hae ho tswa kgolehong kapa bogobeng ba Egepeta. Bringing them into healing, bringing them into covenant. A ba ntsha mole ebile a ba tlisa ho foleng ebile a ba tlisa selekaneng se setjha. More especially, abatlisa into his presence. Haholoholo bringing them into boteng ba hae. Modimo ya ileng a itlhahisa ho bo Moshe nakong eo, The God who revealed himself at that time a to Moses, itlhahisa e le Jehova Rapha, he revealed himself as Jehovah Rapha, ho bolelang mooki wa rona. which means our healer. E santse e le yena Modimo eo re mo rapelang He is still kajeno. today the very same God that we are praying unto Ha re today. bala lentswe la rona, When we read on this scripture today, re kopana le ba Israele ba qeta ho tswa this is where we Egepeta. meet the Israelites after they just departed from Egypt. Re kopana le ba Israele ba We lupuluhile. see the Israelites having freedom out of the bondage. Bibele e re empa ka mora matsatsi a mararo The Bible says after 3 days of them leaving ba le Egypt, lefelleng as they are in the wilderness, ba Israele ba the nyorilwe. Israelites are now thirsty. Ha ba nyorilwe jwalo, As they are thirsty, Bibele e re ba fihla moo ho nang le the metsi. Bible says that they get to where there's a spring of Empa water. metsi ana ho thwe ke metsi a mara. But the problem is that this water is the water that is called Mara, Metsi a the babang. water that is bitter. Ha ba kgone ho a nwa They metsi can't ao.
drink this bitter water. Jwale setjhaba se ngangisana le Now Moshe. the Israelites are grumbling and Ba re complaining re unto tlo nwa Moses. eng They are saying, jwale? what are we going to drink Fela now? ha ba bone hore But they don't see that Modimo ha ba isa metsing a babang jwalo. God didn't just take them to this Mara Hobane a water ba panisha kapa a ba ota. because he was punishing them or just beating them up. O ba isitse mo hore a itlhaise ho bona. He brought them to this bitter water so he can reveal himself unto them. Ha ba le mo mara Modimo o re ho bona. While they are there at that spring, this is what God says O re unto ke them. Modimo ya le He fodisang. says, I'm the God who heals Ke you. Modimo ya le okang. I'm the God who takes care of Ke you. Jehovah Rapha. I am the God called Jehovah Ke mo Rapha. re utlwang lentswe lena Jehovah Rapha kgetlo la This pele is where we Bibeleng. start to hear for the first time the word Jehovah Rapha. Phutheho e halalelang. Congregation of the Lord. Hangata Modimo ha itlhaisa. In most cases, when God reveals Maphelong himself a rona, in our o lives, itlhaisa e le mooki. he reveals himself as a healer. Ha itlhaise a le ntlong ya He borena. doesn't just show up as the king in the house of the king, Kapa a le palaising e or majabajaba. maybe he is in some expensive palace, Empa o itlhaisa tulong e babang. but he shows himself in a place that is bitter. Mara ya hao ha se moo Jehova a o lahlileng Your teng. Mara, it is not where God has abandoned you, Empa ke moo a batlang ho o tsebisa lebitso lena. but this is where he wants to show you or to teach you Hore this ke nna word, Jehova Rapha to say, bophelong ba I am hao. Jehovah Rapha in Ke your life. Modimo ya o fodisang I am the bophelong ba God hao. who heals. Ngaka ha e fihlile ka phaposing When the doctor enters the consulting hara room, batho ba sa kuleng, between the people who are not sick, ha fihle a re ke ngaka he nna. doesn't get there and says, I'm the doctor. Re kopana le Modimo e le ngaka. We meet God who is the doctor. Ke ngaka ho rona hobane re a mo hloka. He is our doctor or our healer because we need him. Bukeng ya moprofeta Jeremia, In the book of Prophet Jeremiah, Modimo o bua le setjhaba. this is where God talks to the O re nation. ke tla o tlamella. He says, I will keep you Ke tight fodise maqeba a and I hao. will heal your wounds. Modimo o re ke tla o fodisa This ho is where seng God ha tsatsi says, la I'm going kajeno. to heal you this Modimo o morning. re I will restore. God says, "Ke tlo o kgutlisetsa sekeng." Pholo ke ntho e etsahalang hanyane hanyane Healing is ngwaneso. something that is a process. Sefapano se re lefelletse instantly. The cross has paid or Empa atoned re for our tsamaya sins. ka tlasa ho loka And hanyane we hanyane. walk under righteousness Hobane slowly. healing is So. a process. For hobane ho A fodiswa process that ho nka needs nako. to happen. Nako e tlamehang hore e A process etsahale. that we need to Ntho e understand. tlamehang hore re e utlwisise. Ha re le batho re hloka ho fola dinthong tse As ngata. people, we need to get healed in a lot of Dinthong things. tse fapaneng. There are many different things Ha that you ke need to tsebe heal hore from. ke bua le mang I don't know hoseng who matsatsi am I la talking to kajeno. this morning. Ho na le batho ba hlokang ho fola leqeba la ho There are lahlehelwa. people who need to heal La the ho wound lahlehelwa ke of molekane. losing a O partner, lahlehetswe ke mme wa of losing hao. your O mother, lahlehetswe ke ntate of wa losing your hao. O father, lahlehetswe ke ngwana of wa losing your hao. own O child, lahlehetswe ke motswalle wa losing your hao. dear friend. Bophelo ha bo sa le monate ntle le bona. Your life is no longer very nice Ho without them. tsamaya ha bona ho sile sekgeo se Their bonahalang. departing has left Ho a gap in sile your heart. sekgeo se It has utlwahalang. left a gap that you feel every day in your Empa heart. Jesu Kriste ha shwela dibe tsa rona fela. But Jesus Christ didn't just die for our Bibele e re sins. by his stripes we are The healed. Bible says, "Ka maqeba a hae re He fodisitswe." carried our grief. O nkile bohloko bohle bo re neng re bo Some of jere. you were not just left. Ba bang ba lona ha le a siuwa You were fela. rejected. Le lebe la You were hanwa. abandoned. Le lebe la Leo ke lahlwa. leqeba le bohloko. That is one of the most le painful sejwang wounds ko wena that fela. you and only O you setse know. o ipotsa dipotso You are tse left ngata. behind asking yourself many Mohlomong o questions. botsa hore ke e le
ke entseng e kana You are kana. asking yourself, what have I done to deserve this? Mohlomong wa ipotsa hore, was I not tall enough? You are asking yourself, ebe ne ke se tharola, ke se motelele Was I hakalo, not short enough? kapo ebe ke ne ke se mokgutshwane Was I haholo, not beautiful kapo ebe enough? ne ke se motle Was I hakalo, not rich na enough? ebe ne ke se na le ditjhelete ho fihla Hobaneng moo. molekane wa ka a nrejectile? Why is my own husband anghanne? Hobaneng a ntahlile? Why did my husband abandon me? Empa ngwaneso tseba But brothers and sisters, know hore this morning, lerato la Modimo that God's love, ha le ye ka hore o kgethile. it doesn't matter whether you have O chosen, kgethile ho dula na. you have chosen to stay, You are not rejected. hore na ha wa lahlwa You na, are chosen. o kgethuwe. Fola. Heal. Modimo o re ke nna Jehova Rafa. For God says, I am Jehovah Rapha. Mohlomong o ne o le motho ya hlomphehileng setjhabeng. Maybe you were one of those most respected person O in ne the o na le community. maemo le status. Maybe you had that status, you were somebody out Ha o there. bua o ne o mamelwa. When you spoke, people listened. Lentswe la hao le ne le ahelwa Your lesaka. word will be taken not just for Empa granted, jwale, but now, mohlomong ka baka la ho lahlehelwa ke mosebetsi. maybe because of changing of status or losing your Mohlomong ka job, baka la phoso eo o ileng wa e etsa. maybe because of some error O that you ile wa did, wa then you fell, wa putlama. and then you fell Jwale hard. setjhaba ha se sa o hlompha. Now the community doesn't respect you Batho ba se ba o anymore. shebela fatshe. People are looking down ba o upon you. bitsa ka mabitso People are bitso. calling you names. Mabitso a sa aheng. People are calling you Ba nasty names swenya that are not difahleho building. ha ba bua le They wena. turn their faces Hobane you otherwise are when they not talk what to you you. used to be. Hobane ha o sa le seo O o ne ne o o le sebetsa sona. mosebetsi o motle. You used to work O a ba beautiful rekela work. Ferrero Rocher You used to dingamme. buy them beautiful Empa things. kajeno you are struggling to make ends But meet. now because Ha ba kajeno sa o so sheba sokola, ka leihlo le ne ba o they are sheba not ka looking lona. at you at the same eye that they were looking Empa at you. Jesu o re ho wena, But now this is what Jesus your Christ is saying value unto is you. not your title. Boleng ba hao ha se seo o tla bitswa ka sona. E mong yena Someone else, phutheho e halalelang. congregation of the E Lord, sale a kula. he or she has O always lwantsha been sick. lefu le hanang ho They are fola. fighting this sickness that Dingaka di cannot re be there is healed. no cure. The doctor's saying, ha hona Dingaka pheko. di re this is a chronic disease. The O doctors tla are saying, tshwanela ha hore le o fole. phake pidisi. You are supposed to drink Month your in, month tablets. out, o iphumana o le tleliniking. Kgwedi e nngwe le e nngwe, you O find yourself at the lata clinic, pheko. going to get your treatment. Mmina Thoko o re ngaka ya lefu la dibe. The songstress ngaka ya lefu la Ke dibe. tsile setlhareng. I am here to come to be A re healed. gale ke tshwenyeha For a hore long time, I have been worried to ke say, babo e this is the ntshwereng. chronic disease that has me. Wa hweletsa o re o ho mo rata And he fita. shouts with the high note to Nkutlwele say, oh, son bohloko. of David, have mercy Le upon wena me. kajeno tsatsing la kajeno Even you, brothers and sisters, this dumela hore morning, modimo a o fodise. do believe or allow God to Modimo o re heal I am you. Jehovah Jireh. God says, I am Jehovah I am Rapha. Jehovah Rapha. I am Jehovah Modimo Rapha, ya fodisang. the God who heals. Tshepa ho nna ka dinako Believe tsohle. unto God at all Ntshepe times. ka your healing. Believe unto God ka pholo ya hao. Haholo ntshepe ka pholo ya More hao. especially, trust God for your own healing. Re dumella jwang Jehovah Rapha hore a re fodise. How do we allow Jehovah Rapha to Ke heal ile ka us? ngola fatshe dintlhanyana tse mmalwanyana. Memoruti has jotted down some few Ya points. pele ke reng bua nnete ka leqeba la hao. The first one, it says, O se ke speak wa the truth about your wound. lepata. Do not conceal your wound. Hangata re rata ho pata In maqeba. most cases, we like to conceal our Healing wounds. starts with honesty. Pholo e qala ka ho tshepahala. Honesty with yourself. Hore o tshepahale boweneng Honesty pele. with the God O you serve. tshepahale Modimong eo o mo Psalm sebeletsang. 62 verse 8. From Psalm 62 verse 8, E re pour out your hearts to him. it says, lokollela dipelo tsa hao ho For Modimo. God is our refuge. Hobane ntate Modimo ke setlhabelo sa rona. God can handle your raw prayer. Ntate Modimo o kgona ho nka thapelo eo ya hao e le tala e le Ha re jwalo. bina re re ke mmolella
tsietsitseng When we kgathatsang. sing, we say, we tell him all our troubles. Modimo o re tlisa dikgathatso tsa hao He kaofela. says, bring all your troubles O unto ska me. leka ho ba strong. Do not try hore o Hobane kete ka re I o am the tiile. God who wants to heal you. Hobane Modimo ke yena Modimo ya batlang hore But I can fodisa. only do that if you allow me. Empa a ka re fodisa ha fela o mo dumela. Ntlha ya bobedi, Ya bobedi, the second point, e re tshwarela ba o fodiseditseng. it says, forgive the O ones who tlose transgressed bohloko against ho you. wena. Remove all the hurt or the pain in your E heart. seng ho pata seo ba o entseng Not to sona. conceal what they have done unto you. Ha ba o hatile concept, If they have done wrong ba unto you, bolelle hore o nkgatile. let them know that I Hore have ba not, kgone hore phephi, so that they can say sorry. the process of healing e kgone ho Hore qala. taba ena ya ho fola e kgone ho- so you can start. Hobane ha o tshwarela motho, Because when you forgive someone, you are taking your hand off their throat. o tlosa letsoho la hao qoqothong ya bona. Ha o re seo ba se entseng ho wena se lokile. You are not saying what they have done unto you is okay, it's right, Empa o re ke a o tshwarela hore ke kgone ho fola. but you are saying, I forgive you so that I can heal. Ntlha ya boraro, The third point, hearing preach the word to your wounds. e re bolela ditaba leqebeng la hao le rerele. Abuse e re you are worthless. Abuse is saying unto you, how untho fela e sena letho. Empa Modimo says you are fearfully and wonderfully But made. God is says, o entswe ka lerato le ka tshabo. Rejection says you are unwanted. Ho hanwa hore ho wena o ntho e sa batlwing e But the kgeswang. word of God says, I have chosen you and not rejected Empa you. lerato la Modimo le re ke o kgethile ebile ha ke a o lahla ebile ha ke a o Ngwana heso hana. rerela maqeba a Brothers hao. and sisters, preach unto your A wounds. rerele ho fihlela a be a dumellana le lentswe la Modimo. Preach unto your wounds up until they agree to the A word of dumela God. hore re a utlwa, re a fola. Until they agree and says, we heard and we are going to be healed. Ntlha ya bone ke reng, allow people to help you carry your burdens. The fourth one, it says, dumella batho hore ba o thuse ho jara Ha o mefokolo ya jara hao. mathata a hao o le mong, When you carry all your burdens o alone, dumella leqeba la hao hore le bole. you allow your wound to rot. Buka ya moekelesia From the book of e re Ecclesiastes, two are better than one. it says, ba babedi ba feta kapo ba betere ho feta a le mong. E re ba bararo ha ba kopane mo ha o bonolo ho ba It arohanya. says if there's three people who are united, it's not easy to disunite them. Ngwaneso batla motho eo ka dulang le ena mara Brothers and sisters, look for someone that you can sit hore with in le kgone ho Mara, rapela le fetole metsi ana so a that you can babang pray together and a turn this bitter fetohe water, metsi a so it can monate. be turned from bitter to sweet. Healing takes time. Pholo e nka nako bahaetso. Healing e apara difahleho tse fapaneng. Pholo wears different faces. Jehovah Rapha ha re fodisa, When Jehovah Rapha heals ha our re wounds, fodise ka o He tshwana. doesn't heal us same, Ha the sebedise same. one size fits all He method. doesn't use e le nngwe ha e sebediswa e kgona ho kena nqa O tsena re kaofela. thetsa ka mohau wa hae He touches us with His mercy hohle moo re hlokang ho fola. everywhere where we need to heal. Kelellong, dipelong, From hohle our moo re hearts batlang ho to fola. our minds, everywhere where we need to heal. Ntumelle ke bue le wena ntate wa ka. Allow us to talk to you, our Father. Bontate ba bangata A lot of men out ba there, rutilwe hore bohloko ke bofokodi. they have been taught that if you show pain, then it means you are weak. Monna ke nku ha lle. You have to be strong and not cry. That's manhood. Monna ha hloke They thuso. said man doesn't need to be helped. Ka hoo bontate le ha ba lahlehetswe, So the men, even if they have lost something, ba le dipelo tse bohloko, even if their hearts are bleeding, hore fela ba ske ba hlahella ekare ba weak, so that they cannot show this emotion, ba hobane ho tla thwe ba ya- epela bohloko boo. they conceal that pain. E re ke bue le wena ntate wa Let ka. me talk to you, my Father.
Bontate ba pata their addictions. Many men, they conceal their addictions. Ba pata tlhekefetso e ba etsahallang They maphelong a hide the bona. abuse that they are going through. Ba pata tsohle tse bohloko tse ba etsahallang. They hide all the hardships, the hateful that happen to them. Ntate leqeba le sa fodisweng le a bona. My brother, the wound that is not healed, it rots. Motho wa monna o dumelletswe hore a A lle. man is allowed to Motho wa cry. monna o dumelletswe hore le yena maqeba a hae a A man fole. is allowed to allow his Davida o wounds to ile a heal. lla. David has once cried. Jesu Kriste o ile a Jesus Christ lla. also wept. Josefa o ile a lla ha Joseph bona also bana ba cried habo. when he saw his siblings. Dikeledi ha di bolele hore o hloleha o le motho wa ntate. Tears don't mean you are a failure when you are a Dikeledi ke man. puo eo modimo a e utlwisisang. Tears is a means of communication that God understands. My brothers in Christ, Ba heso ba you ratehileng. don't have to be the healer. Ha o hlokehe hore o be You mofodisi. cannot be the healer in your home if you don't allow Jehovah Rapha to heal O you. ka se be mooki lelapeng la hao ha wena self o sa dumelle ntate modimo hore a Lentswe la o oke. modimo le re modimo o haufi le ba dipelo tse The word of robehileng. God says God is closer to those who are Seo se heartbroken. akaretsa le lona That also bontate. includes you as well, the men. A cracked foundation can still hold the house if it's repaired. Motheo o tekatekang wa ntlo wa e tshwara ntlo le ha e le hore o ntso o tshwarehile o ntso tekateka o le jwang. Empa if you ignore the cracks, the whole thing will collapse. Empa ha o tlohela di-cracks tseo structure seo kaofela se tlo wa se putlame. Allow God to repair the foundation. Dumella ntate modimo hore a lokise motheo. Ba lelapa la hao ha ba batle ntate a perfect. Your family doesn't necessarily need a perfect They father. need a healing father. They just need ntate ya fodisang. They need a healed Ba father. hloka ntate ya fodileng. Ha ke bua le lona bomme ba ka, When I talk to you, my mothers, my dear sisters, bausi ba ka ba ratehang. ba bangata ba lona have been the strong one. Most of you le bile batho ba bileng bomme ba matla. Le ile la tshwanela hore le tshware lelapa ka mora ho lahlehelwa. You had to carry the families after Le losing. lahlehetswe ke motswadi eo le neng le mo After rata. losing your beloved Kapa o parent lahlehetswe ke or molekane. losing your own Ba partner. bang ba lona, you have survived abuse. Some of you ba ile ba tswela pele ho phela le ha ntse ba hlekefetse. Ke bua ka yona physical abuse. O bua ka tlhekefetso ya Ke mmele. bua ka emotional O bua ka abuse. tlhekefetso ya memeya. Verbal abuse. Tlhekefetso ya Ke bua ka dipolelo. yona le yona sexual O bua le abuse. ka yona tlhekefetso ya Empa you motabo. still showed up to Empa- serve the Lord. But you showed up wa hlaya hore o tlo sebeletsa You modimo. have been rejected, but you keep on pouring to O the la house nna of wa the Lord. hana empaneng o ntso dula o ntso llela ho modimo. Kotsi ke hore you become very good at carrying others. The problem is that o ba motle haholo hore o jare mefokolo ya batho ba Empa bang. wena ha o itumelle hore o eme ka botsitso ba o kere ba bang. But you don't allow yourself to be stable Le so that wena o others can hloka carry ho you. jarwa mme wa You ka. also need to be carried, my mother. Mosadi wa phallo ya madi. The woman who had the problem of O bleeding, ile a iphumana a na le sekodi ka lemo tse 12. she found herself having been termed defiled in 12 months, 12 years. By the law, she was unclean. Ka molao wa ka nako eno, she was defiled. She was O na sa unseen. hlweka, ebile o na sa bonwe, And she was untouchable. ebile o na sa thetswe le ho thetswa ke Empa batho ba she bang. reached for Jesus. Empa o ile a ya a tshwara qole ya Jesu Jesu ha Kriste. mo fodisa mmeleng fela. Jesus Christ didn't only heal Empa the o physical. mmitsitse ka lebitso le She letjha. also gave her a new A re, daughter, identity. you are healed. A re moradi o fodisitswe. Dumella Jesu tsatsing la kajeno. Allow Jesus Christ Le this wena a o morning bitse daughter. so he can also Allow call you yourself daughter. to be healed. Itumelle hore le wena o ko fole. Dumella Jehovah Rapha a o Idum- fodise. Allow Jehovah Rapha to heal you. In whatever that you may be going Ho through. ntho efeng kapa efeng eo Mo o tsamayang dumelle le a o yona. fe matla. Dumella modimo hore E a re o ho fe yena matla. nkapese ka Say matla. unto him, clothe me with this Ka strength. nnete Jehova o tla o apesa ka And matla. God indeed will fortify Ha ke you. bua le lona batjha, As we speak to you, our youth, you are healing from things that many adults never faced. at le your a age. fola ho dintho tse ding tse leng hore batho ba baholo a zange ba tsamaya ho tsona ka dilemo tsena tse ho leleng ho tsona. The pressure
of being perfect while you are broken inside. Kgatello ya hore o bonahale o le motho ya hantle ka hohle hohle empa ka hare o robehile. You are bullied at school for looking different, for sounding different, and for dressing Ho different. na le ba o sokodisang even le mo sekolong hore hobane o bua ka tsela e itseng kapa o apara ka tsela e itseng kapa o bonahala ka tsela e itseng. You now find yourself addicted to things that you thought were just gonna remove the pain. Jwale o iphumana o so kgomaretse ho dintho tse leng hore o no nahana hore di tla tlosa bohloko bo pelong ya hao. You tried that nyaope kapa matekwane just to get away from the pressure. O lekile le ho tsuba dintho tsena le tsane hore fela o tswe kgatellong eo ya Because you are metswalle. growing up in a broken home. Hobane jwale o holela ka hare ho lelapa le robehileng. You don't know your mother. Mohlomong you don't even know your father. Mohlomong nako nngwe ha o tsebe mme wa hao, nako nngwe ha o tsebe ntate wa You hao. feel misunderstood by your parents. O utlwa e ka reng batswadi ba hao ehlile ha ba utlwisisi You try hantle. to reach out to your parents. Wa leka hore wa tumele ho batswadi ba hao. Empa ba busy ka social media. But they are busy with social Ha ba o media. fe attention that you They don't need. give you nako eo o e hlokang. O qetella o mathela dinthong tse sa You lokang. end up going outside for some things that are Tse not etsang right. hore o dule ka leqeba lena. That make you to sit with this You unhealed long for wound. their hugs. Wa lakatsa hore o You ka long akwa. for their sweet Wa words. lakatsa hore ho ka bua mantswe a You mang a long for the matla words monate. that say, I am proud of O you. lakatsa ho utlwa mantswe a reng ke motlotlo ka wena. Empa instead of the words, bank account ya hao e kenyetswa tjhelete. Empa hona le hore o utlwe mantswe ao o And that is kenyetswa not the tjhelete ka hare ho love that you account. want from your A se parents. lerato leo o neng o le lebelletse ho And that batswadi ba creates a hao. wound in Jwale your ho spirit. etsa leqeba ka hare ho pelo ya hao. Modimo o re, I love you enough. This is what God is saying unto you. Ke o rata I ho forgive your fetisisa. sins. Ebile ke o Ke o tshwarela tshwarela didibi tsa hao. Your identity is not a mistake. Seo o leng sona ha se ka phoso. The abuse that you encountered, Tlhekefetso o tsamaileng ho yona. the trauma that you encountered, Bohloko bo o fetileng ho bona. does not define you. Ha bo etse seo o leng sona. Your scars don't disqualify you. Maqeba a hao ha se ona a o kgesang. In God's hands, Matsohong a the Modimo. God who is a healer, Modimo eo leng Modimo they e leng become proof mooki. that grace and mercy are real E ba love. pontsho ya hore mohau ke lerato la nnete. Ha ke qetela In Phuthego, conclusion, brothers and sisters, ke rata hore we just like to say unto you, Modimo ya natifisitseng metsi a babang, the God who turned the bitter word into ke sweet yena ya tlo fodisa dipelo tse is the robehileng. very same God who's going to heal your Ke broken yena ya tlo hearts. fodisa dipelo tse babang. He is the very same God who's going to Ke heal yena ya your tlo bitter fodisa hearts. memoya e He is dubehileng. the God who's going to heal your troubled Tswela pele emotions. ho bua mantswe a reng, Continue saying these words. God, I cannot fix this. Ntate Modimo, ha ke kgone ho lokisa ena. God, I cannot sleep at night. Ntate Modimo, ha ke kgone le ho robala bosiu. Pelo ya ka ha e fole. My heart is not getting any healing. Modimo wa ka ho bohloko. My God, it hurts. Modimo wa ka ke a mo hopola. God, I do remember. Modimo wa ka ke ne ke mo Or rata. I miss and I loved him or Empa her. yena o But ntahlile. he or she has abandoned me. Hobane Modimo o tshepisitse For God has given us this promise hore he can fix it. to say, "A ka lokisa He ntho e nngwe is le nngwe." Jehovah Rapha. Hobane ke Modimo ya E re okang. Jehovah Rapha, heal my Say mind. Modimo eo le mooki, Heal my nkoke. body. O ka kelello ya ka le mmele wa Heal ka. my shame. O ka le ha e le lehlazo la Modimo, ka. heal me. Mfodise Modimo. Baina le Brothers dikgaitsedi, and sisters, you will not die in your pain. ha o tlo shwella You will bohlokong not bo o leng ho remain bona. broken. Ha o tlo dula o ntso You robeile will ho ya ka not o be sa feleng. defined by your past. Ha o tlo tla o hlaloswa ka dintho tse o fetileng Pholo ho e tsona. fihlile. Healing has arrived unto you. Restoration is Ho now. ntjhafatswa ho fihlile hona Grace is jwale. sufficient. Mohau wa Modimo o re lekane. Modimo o re ke nna Modimo mooki wa hao. God says, I am the God, your healer. Leno ha se lebitso fela. That is not just a name, Empa ke it is a tshepiso. promise. Jehovah Rapha ke mohau wa maqeba a rona. God the Rapha, He is the healer of our wounds. Ana o tla mo dumella hore a o fodise Will na? you allow Him to heal your wounds? E seng hosane Not tomorrow, hona jwale. today. Ha o batla palesa e palese. If you need a flower to blossom, Ha o e omanye palesa eo. you e don't talk palese. harshly unto it.
o bua le yona hantle, You talk to it gently. wa e nwesetsa, You water it. o e fumantsha You give letsatsi, it some mme sunlight. o eme. And then you wait. Ha o le jwalo, While you are e be waiting, e a then palesa. it blossoms. Ho jwalo le ka And pholo. so is healing. The same is like that with healing. Ho jwalo ka pholo. Pholo ke mosebetsi wa mohau wa Modimo. Healing is a process of Se God's ka nahana hore mercy. ha o tlile bohloko kajeno hosane o tla Do fola. not think that if you are here today, you will heal It's a tomorrow. process. Ke- e nka step by It step. takes E time. nka nako. But eventually, Empa you qetellong, will get there. pholo o tlo e fumana, O ngwaneso. kene nqalong ena, o imetswe, You came into this place o heavily burdened. lemetse, You are o le heartbroken. You maqebaqeba. are full of wounds and Empa scars. ke kopa hore ha o kgutlela hae, But this is what may say when mamela you go back lentswe to la home. Modimo ha le re, Listen to what the I word am of God the is saying. God that It heals you. says God is the God who Tsamaya, heals. kgutlela hae o re ke Go back to fodile. home saying Because I'm by healed. his stripes you are Hobane ka healed. maqeba a hae o fodile. Jehovah Rapha o teng. Jehovah Rapha is alive. Jehovah Rapha wa fodisa. Jehovah Rapha heals. Ho nka fela tumelo ya It hao. takes only your belief Hore and your ka faith nnete nnete o tla fola. to believe in God that indeed you will be healed. Amen. Amen. Ngaka ya le fula dibi ke tlile setlare gale ke tshwenyeha hobi ke babo entswere le mohatie tie ona le ka mo ke jewa le fulena ha o bona ke tla le hlola jwang ha le ntjese those le se le nqedile mele le nsimolo tsebo se unko ke phele lenkentsebu hole mahlo mohlomo ditsebe lentlatsatso le dihlo lenkisa di hele akaya le fula dibi ke ore ke shwe khale ke tsenyeha hobi le fulewa letswe ke tlo kopa mme a le mong fela ya ithaopang a feletse lentswe la kajeno ka thapelo le fulena ha o bona ke tla le hlola jwang le fulena ha o bona ke tla le hlola jwang. A re rapeleng.
wena le modimo wa rona, ntata rona. Ntata rona ya re ratang ka lerato le leholo. Re a o leboha ntate. Hayo Jehova wa ka ya tshwanang le wena. Le moo modimo wa ka re santse re o leboha. Re hloka wona maleme a sekete. Re ipotsa ka mehla yohle ntate wa ka hore na re ka kgutlisetsang ho wena. Re a leboha Jehova wa ka ka letsatsi lena lo le entseng. Ka mora pula le serame modimo wa ka. Re kene ka hara ntlo ya hao. Re kena re tsamaela hodimo Jehova wa ka hobane re tseba pela sefahleho sa hao o re rata bohle. Modimo wa ka re le utlwile lentswe la hao le buang le rona ka metsi ana a babang Jehova. Qetellong wena o mooki le mina thoko wa bua o re ngaka ye kgolo e fodisang malwetse ohle. Wena mooki, wena mofodisi. Modimo wa ka re bone ka jeno ntate maqeba a rona ha re a pate. Re a lekile Jehova ho a bandage, re lekile ho a tlotsa ka ditlolo, empa a hana hobane a batla wena. Modimo wa ka ba ile ba lla ba Israel ba re na re tla nwang. O la ba bontsha lekala le ba lokelang hore ba le kenye metsing, empa rona modimo wa ka pholo ya rona ka dinako tsohle ke a re ka sheba ho wena hobane wena o ke kebe wa re tloela re wele fatshe. Modimo wa ka re a kopa metsi ana a monate, re a kopa metsi ana a nang le pholo. Modimo wa ka le mina thoko o rukila hlahlathela felleng a batla wona na metsi. Modimo wa ka Jehova wa ka re a bitsa ho wena, re utlwe ntate wa ka ka maqeba ana a batlang ho bola a ya fola ka jeno a qale hape hosane, empa mooki ke wena ntate wa ka. Re a leboha Jehova. Modimo wa ka ba le bana ba hao bohle ba keneng ka tlung ya thapelo ka maqeba a bona. Ha diwe di-bandage tsena modimo wa ka ha di na matla hobane lentswe la hao re le utlwile le buang ka mooki. Ao ntate re ka reng ho le monate ha kana ho fola. Re a leboha ntate wa ka. E ba le bana ba hao bohle ntate wa ka ba keneng dipetlele ka maqeba ao. Ha dingaka modimo wa ka di tle di utlwe lentswe la hao ba fole. Le bana ba hao modimo wa ka ba kenetsweng ke tsenene ya lefu, Jehova o tlo ba fodise. Ha ba tsebe hobane wena ntate wa ka o haufinyana le bona. Modimo wa ka re a leboha ka lentswe le monate. O tle o be le moradi ya hao Jehova le toloko. Re a leboha re hlatswehile. Madi a makgubedu modimo wa ka a masojwe le ka boya ba nku. Re utlwile lentswe la hao ntate wa ka. O tlo tsamaye le rona ha re tswa ka hara ntlo ya hao Jehova. Re tshwere sena se matla modimo wa ka se re fodisitseng ka ho sa feleng. Ke a o leboha ntate wa ka. Ke rata hore ke tle ke re Jesu wa ntata, Jesu wa ntata, Jesu wa ntata, lentswe le rialo. Re a leboha modimo wa ka ka ngaka e kgolo e leng Jesu Kriste mora hao ya re fodisitseng. Tsena tsohle modimo wa ka ha di nyoloele ho wena, mahlohonolo a tla theowe ka lebitso la Jesu Kriste ya kileng a shwa a re siela bophelo bo sa feleng. Amen. Leboha. Re ka dula fatshe Phuthego ha ke kgutlisetsa marapo ho lekgotla. Yeah.